Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Ngoma lapha kwamadlakazi la ngikhama khona inkosi engiphethe ubhekithe phumnyava kabhoka kabhebha amaphitha asojisa kajama kandaba lezimnyama sonke nenyanga sinqomo khonto ebangililiya ebanginyembezi umagazi akadinwa kuhloma phansi kwalakithi kwamadlakazi phansi kwetapa impomisa lapha namadoda ngiyakutshela wena ngihamba ngishinga ngihamba ngigugume nje ntombi ngiyakubongela kawesulu ubuya nje lapha uyodla inhloko injalo nje uqhamuka ukusukhuleka nje awubayede besizodla iphaphu ikhona intombi yasibona kunjalo ngempela sikubingelela kamnandi okhoza FM usikhona bukhoma ku 90.1 ka 07.4 FM bukhoma kunamba 100k Masinga Road golika banana eThekwini ukhoza olumaphiko sisho kanjalo masithi sikhiya ngengoma okubingelela ka uzimdoli tshitshila sibona makadle phindelo njenge load shedding ama600 ama600 ayihla inyuka kuma inbox sinawo nje lozalo bombana ngempela ke ihora le12 siphathele komculo omnandi wesintu sithi ke isiqi sasekhaya sithi isiqi saseningizimu Afrika usho kanjalo kanje ngabebuza ukuthi inkosi ngaphi ibuzo omalumede kwabamhlophe belungu ebuzo mashiqela kwabamhlophe belungu athi inkosini lengangamasotshe eguqile okamfishana ongubo zenyathelana okamatsheketshana phansi kwambiza zokubapheka zokubathulula obuko lemehlo amancane obuko inhlanga yafa ngihleli nawe nje khona uSiphongo owakadladla ukhona ayanda wakamelansi ziyahlangana izinto sikuphathela nje umculo omnandi ozowuthokozela kakhulu kwaziseke ukuthi lenyanga Tshatha besigubha ke umkhosi omkhulu ke wempi yaseSandlwane ngeke ngakuzwa ke lana awu uyithaka ngasho ngathi yazi uNkulunkulu ungibusisile ngokugudlana nje amahlombe nawe ngoba hayi mfowethu hayi umlando mfowethu uphethe uyangigeza hayi bese ikhuluma zimdala ibalekile mfethu sikhuluma lapha kwisidlo sasekuseni sibalula nanokuthi ukhokho wakho lapha namadoda umkhosana kaMvundlana kaMenziwa kaXhoko wasala kuyo le yampi eshiye umakoti esihlahleni hey bake ekade sinelo shiya umakoti egano uyazi ufike kube buhlungu zimdola kuyaye kungiphathe kabuhlungu mangibheka lo mlando ukuthi isilo ucetshwayo sasimcelile ukuthi awu Menziwa yathi ngeke yathi ngiyolibhema kanjani igudu nokhanda mpemvu uma ngabe ukuthi mina ngiyile empini ngoba phela wayenduna yokhanda mpemvu wathi ngiyolibhema kanjani igudu ziyothini insizwa seyibuye empini ngikade ngekho mina kwakubuqhaweke lo obakukhona endlini kaMvundlana awu mfowethu kunjalo mntaka baba singabeqhawe nje angithi siphuma lapho usibona sigezile sincokazi sinjena hey madoda uyangibuza ulokuzana uBK uthi malanga wengobe mawusukhuluma kangaka ngomlando babe kupho umilanzi ngalezi ayikhathi ubhike wena uzangibala amaqhawe lapha induna zamabutho ngibala lapho osigcwele kamhlekehleke osemangadini ngibala lapha ontshikwa kwamahole khoza yibonke nje iningehlo kodwa wayibala zonke umilazi waye akaveli nje lapho wayeselekmalawi ulalela wayesawela ngomkhombeza ngawo wayesawela ngitshele nawe wayesakudla imngcele umilazi mhlawumbe wayesezongena eZimbabwe ezanelo manje kwadesuka Malawi inkosi yami esuka Malawi kunjalo imvelaphi yakho uyayazi kodwa ujojinyeza ngejozi kuthiwa kwapi khona lokho asinde ubalunga khona wafika sekule sekuzothini injalo alright la njengoba kuzazi uyayibona indaba hayi uyazi kahle okay asambe seyithola manje sibuya ey'tolo siphethe ingoma zimnandi khona inqola endiya khona uBobo umfana wepiki awubeke nje indlebe ngoba hayi ingoma sokubhunyela ngayo futhi sazophindeke futhi ke sibambe ithambo kanjani siza ukuthi obani nje abahleli nathi ohlelweni sigiya ngengoma nengosi iqhude maningi mniki isongo lakhe ikhona abakwethu awubeka indlebe uze ukuthi ngigabe ngayiphi ingoma uzimdolo ugabe ngayiphi ingoma yolala ibone ubuyile konje ngibuyile kanti yakwethu ngibuyile thani ubuyile konje nenduku ubuyile konje Ka-2020 unyaka wakho wokonga waShoprite sifuna ukanyaka ngolunye ngamandla kwamanani aphansi uthi Mac hand washing powder ngo-36.99 kuphela. hayi